Kiumia kiri Kûria Mwana ndagitari ni akuritana thina ya acid kiri TWAANA. Ndira twarire bantu cegie acid kiri TWAANA tutu nini. TWAANA tutu nini tugwatawa muno imurimo wa acid. Kana wantu baugaga unde na kirungurira kana gastritis ana baba nini no bagwato ithina jeu na kabiria kuga inya TWAANA tugonka no twina thina jeu ukethera mwana okuo rikia kumonkia ari karakara gaiteria ari gwatene umasi wa mala mwana okuo kethera gitarari giko karagiteria no twina thina ya acid kiu bonge nabu na ndenda twariria manto jagie TWAANA tutunene tugwita skuru tukuria TWAANA twa miaka 2 3 4 5 6 mwana okuo no ethwe ena thina ya acid kiu neketha acid ne kingi aga muno nambiria kureta thina no kethera mwana okuo muno kwina na bakarite bakiuga uni kuigwa ndina uchungu kana murimo kiu akaigwa na roa kaikiu ukethera mwana okunya no etherwe no taika kana bangi wethere nyati utaika kwi bangi ukethera ibako wanja kundairia na bangi wethere bati kundairia ndio ukethera mwana omurumi ori ambiria kureirio ori aragiciko kia biere kia bithatu akambiria kwira ma inkurumo ikiu igitaro ndai kwira ma inkurumo ikiu mwana oku no ete agategerwa gintu gitawa akathirwe ithimi kioroge kikathirwe kithimi gitawa stool for microscopy kenda mwana oku kiuki keja kwithirwa athithirwa kithimi gikonekana kina gintu gitawa calcium oxalate iketha chi present gikiu riu ni evidence imwe gukwira atiri mwana oku ena thina ya kwithwa ena acid iri iguru kiri kiu kiawe. Number 2 mwana no ambirie kwithwa ena thina iu akethwa imurimo jwa H pylori ena ju na akeja kwithwa ena H pylori mwana no akare ai presenta kana akitharwa ena thina chi acid na ikyo tumi kwenda kuga uju ikeja kwithwa mwana oku akara akiuga kiu ringi ukethera mwana nawe muno ajairie gatentema kinyana bamwe bakomba kweresa bwega buru akwire au ni yakuigwa kwina thina mwana nategerwa mantu ja acid bamwe bakarita bageta babagurira ndawa cia njoka cia miba na mbugi mutegerio kwa itutigyo kara twiguraira ana ndawa cia biu cia miba anga cia ere atona bambiria kuga kiu mwana okuno etho ithina ya acid umuchumbura na ngwire mwana kuthona thina ya acid kana kuthona ena gintu gitawa reflux ni aragithara kithia kana kaniti ni gakenge gagwonka gatirambiria kuria no kitheke na thina iu igachumbura mwana muno ningenda kuga uju muno thina iu ekutha mwana ena thina ya acid no ireto H pylori ije ni bacteria ni yonekanga muno kiri contaminated food irio bitetheri na roje rwe contaminated mwana karenya roje ruru tichamuki dore thina iu ekethwa ereo igaturetera thina cia acid bungi nabu ni ana bara bakara batikuria bakara na mpare gitari raja iu no itume mantu jau bangi nabo kwe bangi bakara bayejanga wandawe gitari onde especially ndawa ichitwa painkiller bakarweja mwana painkiller all the time ikareta thina cia kwithwa ena mwana ena thina ya gwitawa irio kairia arabiga itia kana ukarakiuga kiu no to acid kwithwa ingi bangi nabo yukara mwana gitari ringi aruma wirio bya kuruteria igitari onde ketha mwana kukara muritairia irio igitari onde iwe kareta thineu bangi bokara bairija matunda jaje na nchecho mono je na citric acid igitari ringi uketha mwana kuja wijwa karairi jagukira rukiri matunda wijwa kuria na iwe ne etuma acid ikaingia kiu na igachoke garetera mwana thineu kukeje kutha mwana oku na kara akiuga kiu na bangi bakuringithiria hau na bakwire unini onkuga kwina thina please ndenda weta bathithirwe ithimi no ugirie daktari akomba kumu examine na achoke amuraurie biuria bingi na ajukie history na kamenyetherwa ni acid guchumbura mwana oku kiu kiawe.